አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። እንጀራችንን አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር ናት። ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ ከማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ጸጋን የተሞላሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበልሽ። ጸጋን የተሞላሽ ወላዲተ አምላክ ሆይ ደስ ይበልሽ። በእግዚአብሔር ጸጋ ነውና ከተወደደ ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን፣ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዛሬም ዘወትር ለዘላለሙ ይደረግልን። አሜን። ይሁን ይደረግልን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትር ለዘላለሙ አሜን። አሜን ይሁን ይደረግልን። አሜን ይሁን ይደረግልን። Wangeelota guyyaa irraa dubbifamanii oolan keessaa akka fedhaa fi yemmuu waaqayyootitti Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 23 haga 30 kan jiran nan dubbisaa. Innilleen akkas jedha. Lakkoofsa 23 haga 30 kan jiranii yeroo Museen dhalatee abbaa isaa fi haati isaa mucicha akka namaa gammachiisu waan arganii fi amantiidhaan ji'a 3 isa dhoksani. Isaan ajaja mootichaa hin sodaanne. Museen yeroo guddate amantiidhaan ilmi intalaa Fara'oon jedhamtee Fara'oon jedhamee waamamuu dide. Yeroo gabaabduudhaaf cubbuu keessa jiraatee gammaduu irraa saba Waaqayyo wajjiniin rakkina jala jiraachuu fo'ate. Inni ija isaa gatii isaa isa booddee irraa waan kaa'atee fi toorummaan Gibxii hunduma irraa sababii Kiristoosiif abaarsoo baachuun badhaadhummaa isa caalutti lakkaa'ate. Inni amantiidhaan dheekkamsa mootichaa otoo hin sodaatin biyya Gibxii bahee isa ijaan hin argamne akka waan argutti yaadee isatti jabaate. Innis amantiidhaan Faasikaan akka ayyaaneffamu godhe. Erga inni hangafa kan ta'an hundumaa fixuu sun akka isaanitti hin buunetti dhiigicha balbalatti dibes. Sabni Israa'eliin amantiidhaan akka nama lafa gogaa irra adeemutti Galaana Diimaa cehee warra Gibxii akkuma isaanii gochuun yeroo yaalanitti garuu ni liqimfamani. Warri Israa'eliin amantiidhaan Yerikoo marsanii guyyaa 7 fi erga itti naanna'anii booddee masaraan isaanii ni jige jedhamiin galanni Waaqayyo Abbaaf haa ta'u. Kakkaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursisee galanni Waaqayyo Abbaa keenyaaf haa ta'u. Hanga bara baraatti bakka nani irraa hafnisee bakka namni itti dabalee Waaqayyoon Abbaan keenya guutee nuuf haa fudhatu. Abbaaf galannaa ta'u, Ilmaaf galannaa ta'u, Fira Qulqulluuf galannaa ta'u bara baraatti. ከመውጣቴም በኋላ እነዚህን ነገሮች እንደታሰበ በየጊዜውም ትሉ ዘንድ አታገሉ። ምዕራፍ 16 የራሱንም ግርማ
አይነት እንጂ በብልህነት የተፈጠረውንም ተረት ሳንከተል የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ኃይል መምጣት አስታወቅናችሁ። ምዕራፍ 18 ከእናንተውም ከግንነቱም ክብር በራሱ ደስ የሚለኝ የምትወደዱ ልጆች ሆይ ነው የሚል ድምፅ በምትጠሉት ጊዜ ከእግዚአብሔር አብክብርያን ምስጋና ተቀብሏልን። ምዕራፍ 18 እኛም በቅድስት ተራራ ከራሱ ጋር ስላለን ይህንን ድምፅ ከሰማይ ሲወርድ ሰማን። ምዕራፍ 19 ከራሱም ይልቅ እጅግ የጸና የትንቢት ቃላት አለን። ምድርንም እስኪጠባ ድረስ ያነጋትም ኮከብንም በልባቸውም እስኪወጡ ድረስ ሰውን በጨለማ ስፍራ የሚያበራ መብራትንም እንደሚጠናቀቅ ይህንን ቃል እያጠናቀቃችሁ መልአኩም ታደርጋላችሁ። ምዕራፍ 20 ይህንን በመዝሙር የእውቀ በመጽሐፍ ያለውን ትንቢት ለማንም ለግዝ ራሱ ልታደርጉም አልተፈቀደም። ምዕራፍ 21 ትንቢቱ ከቶ በሰው ፍቃድ አልመጣም። ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ። አሜን ይሁን ይደረግልን። አሜን ይሁን ይደረግልን። ለአብ ምስጋና ይገባዋል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባዋል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባዋል። አሜን ይሁን ይደረግልን። አሜን ይሁን ይደረግልን። Sinata sifatu anis wangeelota guyyaa har'aa dubbifaman keessa hojii ergamoota boqonnaa torba lakkoofsa 44 hanga 51tti arrabanitti dubba'u siin gurratti nageessanii laphee ittiin qabattan Waaqayyo Abbaan keenya nuuf haa ta'u. Lakkoofsa 44 abboommiin keenyi lafaa duwwaa sana keessatti godoo dhaabaa ofii biraa qabu turani. Godoon sunis akka isa Waaqayyo Museetti argisiisee akkasitti qopheessi ittiin jedhetti kan hojjetame ture. Lakkoofsa 45 abboommiin keenyi warri isa booddees godicha fudhatanii Iyyaasuudhaan
wajjiniin biyya sabaa warra Waaqayyo isa dura oofee baasetti galan. Godichis hamma bara Daawititti isa gidduu ture. Lakkoofsa 45 Daawiti yommus Waaqayyo duratti ayyaana argatee Waaqayyo isa kan Yaaqoobiif mana ijaaruudhaaf gaafate. Lakkoofsa 47 Waaqayyoof mana kan ijaare garuu Selemoon ture. Lakkoofsa 48 Waaqayyo immoo hundumaa gararraa jiru immoo manneen harka namootaatiin hojjetaman keessaa hin jiraatu. Raajichi akkuma jedhu iyyuu lakkoofsa 49 bantiin Waaqaa teessoo kooti. Laftis ejjetaa miilla kooti. Mana attamii anaaf ijaarturee yookaanis iddoo boqonnaa kootti isa kamii? Lakkoofsa 50 isaan kaan hundumaas harka kootu hojjete mitiiree jedhee gooftichi. Lakkoofsa 51 innis mata jabeenyi nana garaa keessan akka gara warra Waaqayyootti hin amaniniitti gurri keessan akka gurra warra Waaqayyoo hin dhaga'iniitti akkuma abboommii keessan gochaa turan isinis yeroo hundumaa hafuura qulqulluu jala didduu. Ameen. Jecha sagalee isaa Waaqayyo abbaan keenya kan nu ageessise galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Iddoon ani dogongore iddoon ani irraa hanqise Waaqayyo abbaan koo itti guutee nuuf haa fudhatu. Ameen. Luka keessattis yommuu yookiis qajeelummaa kee biyya waliin hundinuu irratti raafamee seenaa beekamaa ani garuu yaa Waaqayyo gargaarsa gara keetti nan iyyadha. Ganamas kadhataa yoo isin duratti ni dhiyaata. Amin. Nu fayyisaa nu bara wajjin galanni haa ta'u. Hafuura qulqulluu galanni haa ta'u. Hanga bara baraatti. Amin. ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 28 እስከ ቁጥር 38። ቁጥር 28 ኢየሱስን ባየ ጊዜ ጮኸ፣ በፊቱም ተደፍቶ በታላቅ ድምፅ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ ካንተ ጋር ምን አለኝ? እንዳታሳንቀኝ እለምንሃለሁ አለው። ቁጥር 29 እርኩሰት መንፈስ ከሰውየው እንዳይወጣ ያዘው ነበረ። ብዙም ዘመን ይዞት የነበረ በሰንሰለትና በእግሩም ብረት ታስሮ ይጠብቅ ነበረ። አስራቱንም ሰብሮ በጋኔን ወደ ምድረ በዳ ይሄድ ነበረ። ቁጥር 30 ኢየሱስም ስምህ ማን ነው ብሎ ጠየቀው። እርሱም ብዙዎች አጋንንትን ገብተውብኛል ነበረ ሄጌዮን አለው። ቁጥር 31 ወደ ጥልቁ ሊሄድ ቁጥር 32 በዚያም በተራራው የብዙ አርያ መንጋ ይሰማራሉ ነበረ። ወደ እነርሱም ሊገባ እንዲፈቅድላቸው ለመኑት፣ ፈቀደላቸውም። ቁጥር 33 አጋንንትም ከሰውየው ወጥተው ወደ አርአያው ገቡ። መንጋውንም ካፋቸው ወደ ባህር ተጣድፈው ሰጡት። ቁጥር 38 እረኞቹም የሆኑ ባዩ ጊዜ ሸሹ፣ ከተማውንም በሀገሩ አወሩ። ቁጥር 35 የሆነውን ነገር ሊያዩ ወጥተው ወደ ኢየሱስ መጡ። አጋንንትም የወጣለት ሰው ለብሶ ልብም ተመልሶ
በኢየሱስ እግር አጠገብ ተቀምጦ አገኙት፣ ፈሩ። ቁጥር 36 ያዩትንም ደግሞ አጋንንት ያደረባቸው ሰው እንዴት እንደዳነ አወራላቸው። ቁጥር 37 በዙሪያው በጌርጌሴኖስ ሀገር ያሉ ሕዝብ ሁሉ ታላቅ ፍርሃት ይዟቸዋልና ከእርሱ እንድንሄድ ለመኑት። በታንኳም ገብተው ተመለሱ። ቁጥር 38 አጋንንትም እየወጣለት ሰው ከእርሱ ጋር ይኖር ዘንድ ለመነው። አሜን ይሁን ይደረግልን፣ አሜን ይሁን ይደረግልን፣ አሜን ይሁን ይደረግልን። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። እኔ ባጎደልኩት እኔ ባነደፍኩት አምላካችን ሞልቶ ይቀበልልን። አሜን ይሁን ይደረግልን። ስትለምኑ እንዲህ ብላችሁ ለምኑ ብሎ ቅዱስ ልጅ እንዳስተማር እንጠራሃለን። በተወጋ ጎኑ በፈሰሰ ደሙ በአማኑኤል ስሙ በማይሻር ቃሉ በቅድስት እናቱ አባት ነህና አባታችን ብለን እንለምንሃለን። አቤቱ ተለምነን። አባታችን በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል ሁሉ፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ከተሞላሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበልሽ። ጸጋን የተሞላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ። ጸጋን የተሞላሽ አማኑኤል እናቱ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደ ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ እና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። አሜን ይሁን ይደረግልን፣ አሜን ይሁን ይደረግልን፣ አሜን ይሁን ይደረግልን። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለሙ አሜን።